paala ing'oru enkitok ai ore olapita lai norparakuo nikenyor inkishu oleng nemaata naa apa kejo kaa naa ore entomononi naa first born naa kenyor ninye oleng eramatare ejokini kai taadii kamaa taadii kajo ilo aing'or nemeeta ai toki asi so aata duo apa ina changamoto ajo ore ijo kaitoboa tenkaraki nena pookin kake aata apake nanu faith. One of the things naidip aina enkishui ai naa I always believe in myself Enkai ai tenaa duo mikigira yie aisilig yie ine kake ore nanu I believe neeku naa ina kirukoto ore dip atu nanu enkarri edukuya ena osinkolio laranya tabolo milangoni avana igenore ore iyiok linono negeri enkarnaino tenikincho prado nalorie lijoroto kake tenincho iltung'anak nenapie malaini ajo iltung'anak kiprado ndang'a dito sinkolio enaa iyieu duo nijo probox amu ore probox o prado naa pur naiteru pooki neeku ndang'ai ajo probox iyieu duo nijo probox nijo prado osinkolio ake that is what you confess is what you possess ninye taadii enda taata naata tenewueji natu tarehe 15 mwezi wa 10 2015 naishori nchapi te Kasarani atodua ajo from one level to another jira ake Enkai aitubulu ministry hata enkishui ino indim atoliki oltung'ani ajo kanyoo naidim ataasa pee mistagnate amu etii iltung'anak laa ketoni tewueji nebo 20 years nemeeta entoki nataasa oltung'ani atodua naaji miliona kwa internet ewueji negira iltung'anak ajo etaa keishunye olari nemeeta ninye entoki nikitaasa number one pee mistagnate be focused concentrate on the assignment don't give up me tosha ake yie ometaba na nepuku toki amu as long Enkai natejo two you know keji Enkai adumu nilepie koon otusulari just be yourself taa keon taibaikinoyu ata ihit enaa enkima metaa ekimpoti teng'ambo teibaikinoyu te kanisa elatia sacrifice akule wuejitin nishomo ata meeta oltung'ani enkidimata nikindim ayaunye woi nenyor ena piris niata woi kake meidisi ake naa kirrokirro vyombo shomo ake yie shomo temayiana naa kayiolo ajo ore apa ewueji nikiyai tenkai nekintabayaki Mereu Pet Show, inspiring lives. Aja Enkai tenikiema imentemata naisho sukul atalaa fees walaitoriani kaomon taa peyie kincho grace amu ore paabaya naa kaitayu olasar ore amu maata ropiyiani kaitayu olasar lolari losesen lai nemayieu ormushaara asuma nkera olosho lang esukul yaulo free nalo sukul aji oloika 1 year nalo aifundisha free naijala nijo mali kaajoki narro oltung'ani lenkai ormalimui ijo lenkuku mikincho naa yie nkuti ata nilo aisho nkera esina najo kajing atua temptation ekiata Enkai entoki maitayu enaa olasar elaari ore pee iltung'anak le CDF nabo olong nejo this cannot be anakanya ninger iyiok CDF sore elaari nairesign najoki alamu atoning'o an irresistible call by the way so 209 inakata amu lari obo atobiko tiang naiteru aning'o call patabol 1 year actually 2 terms amu ore ena term nabayie naning call enkisiai enye nalo abol ministry enkanisa Nasaruni tarehe 9 mwezi wa 8 2009 shomo ake abol kanisa enye nalo inakata ai-register ore inakata katii my bishop kayieu nabol enkisiai enye naajoki taa kaita ole you are so young na baraka kagira apa aning oltau ajoki just increase your level of commitment mata olang'anyani ormalimui neeku ajo Enkai amaata netii apika esiai naa akadua ormalimui naning oltau lenkai paatumo so I went to register my own ministry ajiwina some of ministries nejing kanisa Nasaruni 209 nakata bolo kake 2011 anoto registration te Sheria House so ore nakata pee abol enkisiai enye ore ati college 208 paidip narain volume 3 yala yataranya nalo natii ang kekweti volume 1 narain volume 2 yes enkoitoi narabare paidip college 208 narain
ementoro bara enkop. That's my third volume. Alafu ore paalo tuang 209 narany tabolo melangoni my fourth volume. Asi na bola na ring say 209 2011 2012 naamisha nakarana itu anoto sero mali 2010 arabala ga uduma ore laare 2010 nagiri yo mali as are dangai na ipo sukula jongora na alla ne mali mu ji rabai ne ko ni mai na kala ore ba ol payana ki nare ne gor pastai ne teacher meta are ba ni ore nye debit na umunuki ya kanisa ni hapana mimi nimetuma shule kabisa mea teacher na mama ine bela mwalimu sini ye na jaji kumalwa na sukula mama kayela baje kibankai ababara bayere ja araje waba ele mishuko ndo kala mama ikero kini nyana ro kinaji kasho libe mishuko as naron neru kan kai ni la area paren ni la pase area paren na mono debit na ni saruben nejo senenye ai ile aje hii sasa shule hii ni kanisa amara na sukul ile tumiana pata kinadi akake na para madam naji madam an kamu re nyani ngituma iye sama rahasia yang kai na to ni na sukul lari audo na bol kanisa ni aja around aitaman sai Jerusalem section ya bae ini jongara na do ira bo kanisa naji nelerai ila marle ni bola naji ngara na do ini ya bol ini je mruose ni bola na kana jo subuko ni bola nelenga sammo gido ya ko dolo turot gido ya bole ne ke tororon ay be bornya ade dingi sir hona jala na bone mona ay kiaba agora se bolan lo ba bole na abisia na ko na ya ban kai njere wala itoriani ay wora na ko oro mone ke njere ligiri wa me ay wa fundisha jonga ni 7 ngora ba bole na 7 na yo nyambala yo transfer ala ko na ji wor mo na ka bwa ngoli ginot numero de tenkisia ya ano ngoli not of course ngoli not na part of life yani njana ine kolto ngani meten to gina amu ore de tengisia yera pa bola ngisia yera na ranga satu ngoli not na ji ne ya etwa misho na just a young man ni ara ndo mononi ona idol wana yake exaggerate na ri ama kana wale to ministry to alo abuli le ngani ne ga jimi to mogiya a bishop bila mke bila gari bila kitambi wewe nini ndio ndio kitambi yenye kutoka ngari ada jabaki joya ngai bogira kage mayina iyo ndio kage mayi ngari yenye kutoka mayi as so oda wanala na keji inadia kiwa na kwa ke taja yango ngasiar down looking kebele na imungo ni are bayar ila balkongan naji iya kar ay selegal ngora nolompa ay ngoy kisia yare ala bol na jo yanga yego ya aisho ara ejua kisia sagara jage ay bangana no follow me at your own risk amara kito amara shwal jambala ala te kame kidi danya la baba ne yako na iselega gedo ngana ngara nyara ngai so na asukil ngana esiana and within a month we are na bambesai within a month na shanga yomo. It has a very big fundraising for the first time. We did the girl in our they almost have $1 million. As within another 2 months, I shall like Barnard Lanier, Manya, Julius, we need a Bakanisa. Within another month, can the bar moja, which will come in a moja 209 can dragata. They can drag all of Alicia, that a pizza. We do all your dollar. Tare moja, Yaganisanga Mabati. Within another 1 year, get the foundation also. Within 3-4 years, get the bank and get the tiles, and make it up by the grace of God. Wow. Never have been going to the wire, just being down look was Jerry, guidance, and then a mother and Domono, and I did have a background of Bologos, and I never did anything, you know, a million or line. I have a line oriented in the right. Well, of the line or when you're in visual, Yamada Nabaga. Now and tomorrow in our fast book. Nagan your link is Ramatan. And you can deal. Come out, the Gaji Leng of Nena. As so, our driver and Jokato board and Karagan faith. One of the things I do by next year now, I always believe in myself. Then I do make get a select yin. However, I believe
neeku na kirukoto ore baatu nanu enkari edukuya na singulo laranya tabolo milangoni abana igenore ore yoli nono negeri anganaino tenekinjo prado nalorie lijorodo kagera ninjoltana nenapie malaini ajo lungaraki prado ndanga dito singoli ana yido yo probox amore probox of prado na purna ya ro ndanga ya de probox ya je yido yo probox yo prado osungoli ake that is what you confess is what you possess nyara di andara na ndewe so natu tarehe 15 mwezi wa 10 2015 na hiyo bila kasara ema yolo nyadharawa kila mchango la kanisa na ngasizo shungona yola mpaka ni abalawa ile na ria because it's a story of another day na aboni yejo ngari tarehe 15 Oktoba ena saa pakati kulungana ayo ndadharawa kake Cairo Street endera mpaka Westland amaka ba kona yo kona round about engori yenaro amara engori yenaro Cairo Street asked for neither we own my first car when I was 29 years old by the grace of God na own ngari ya dokoya ngara na shola ya ni mom nalo ran ara huduma ile hapo ya branches ya kwanza ya pili ya tatu kita lalala ya birisi anga yiri kaunti ni na shaka yana shi kaje ngori ni manager anyare weli joruto ya sio mali keji grace empiric kaji triple M mwalimu mwimbaji mchungaji triple M empiric na wale aranyare wa mwalimu weli joruto of family life because I'm a father of 2 daughters and a son na ore empiric anga ya menano na ishanga my balance number 1 ore nkara ini ama ishanga ya na se because ore na ore na oro mpaka ngole kajo kana mapageo na araki anyata no ni buka na mapageo ame it do by 844 para gan andari kara boken the best every subject na ismeta nano kiri divine reinforcement ya issue yalele na do oleng himisa na lesson tangarage bagana shomo huduma kakore ngata na ti na kati ne ore ninye 2020 ya corona I was the best science teacher in Narok East. Wow. I know the reward 71.3 science. I'm a science teacher in CRE. Kama na ina na gaini kada men kata na badi ngota na do na ya kaje CSA bana jiro skudate ne jogini chomo samona ole Mereu amu kibangro ole ngalali jo mi lo sugu ne jogar malimu he teacher ani kimi ole Mereu sugu ne jogi imara go di yewu ole Mereu ana kanda refume tu bukuma to go bir body for example ole lari my subject was the second best in the zone ne go ala na example na gni certificate second best ore kama na ina gire balance na ore siai eranyare by the grace of God ara olai turukoni na ora bro na mai shogo mara ni balance maranja ai digidi ba na ko taya sam kagra ka show break ka show pace ore on my 20 years na 7 volumes agata ranyi ko indir ga bolo lo ba ko the late alda sam na ni nyagari volume 20 ore nan gwana ndo kwa pace ya pole tu na ko na balance na volume sai ni edu abi pressure na marisi do ji full day mai kaja kala do ga naturally kelo sungolio narang rabani ngaja yuna la record le na la record so ore de birisi angai ai maintain angai ara ai siangai gires na ba singo for 20 years na andari ni somon ela ba ligidi le ramon ale ligidi ngara na gara very big celebration 20 years gara so ba no larin tikitam lengsi ayere era nyare kalo ngala lenga ya go from all over so ai siangai sinyama maintain na kai na Paris na kusala ra nyanga ma ministry nyanga na sana saroni akata over 20 cents and dollars na ida go CD dalda ne ko na kai by the grace of God it is settled it is new me amu is me bonga yari ke umi ke erna bankai ne ko ama normally mu ido lokando na na nyanya nyona janga ne ligoro to ama bishop yela yori anara ara bishop na dumonya nyalonga ne jo bishop yes iko nini ngani gijogi bishop langa yes ne ko by the grace of God or he do na bishop
tenilo dictionary na if you are overseeing churches eniata iltung'anak linkera kaja likitii abori enaa irpastani na ore tempirisi enkai kaata neeku aisho enkai empiri aiordainaki apa as a reverend 2013 okay eton itu consecrate as a bishop na nanu tadake lemeyieu amari apa iltung'anak lainei lazima paitabaya nkanisani at least 100 paas consecration as a bishop kake naishori nake narna enkaraki kara na overseer lonkanisani and have my own ministry by the grace of God neeku aata naa the ministry naji enkanasa nasaruni nara normalimui nara olaranyani neeku aibalansa pookin tempiris ormari dei ama ormari mebaki balance ninye emele ntasakita lazima nenya endaa lazima ende nakera school ende schooling and thank God and I'm a proud father of them ore nakanga there singara ini yelo ni shode na nyangara no ni mengedara amore kilo duanga warie yo ambus na iwo elanya tandero eseke kai nis na ke jogo redio yes arodu ajo from one level to another irage enkai aitubulu ministry hapa Nkishui no indim atoliki oltung'ani ajo kanyoo naidim ataasa pee mistagnate amu etii iltung'anak laa ketoni tewueji nebo 20 years nemeeta entoki nataasa oltung'ani atodua nai miliona kwa internet ewueji negira iltung'anak ajo etaa keishunye olari nemeeta nye entoki nikitaasa number 1 pee mistagnate be focused concentrate on the assignment don't give up me tosha ke yi omeraba na nebu toki amu as long enkai narejo 2 as the yes nyarisho pitum God's backup amu tani kilam enkai nikiar ne enkolo so is the niata enkai amu tani yako na miata enkai na yako na stagnant who will back you angai na nikire neeku iyewu enkai pi minyok du amu ore dasnye anakise ya digiti na nyare ene ministry ore ba megara senior yo boka jana kai na yiyo ore na ida daga nyana lotu albi aloka jada na oshogi one of my bishops singala kai na ila lagora na diga na jogi kanyo kita anguru ngurtan kai amu torno ni yolo wenkop ni jogi ni kanyetu apa ajolo. So I'm striving righteousness. I'm enkai toki. You'll ajo when you have integrity, you know, I want just to say in very short words, be the person you are in a private, be the same person in public. To longa lera yaki ta ira kumo. Be me other two lives. I know. You know the way enkai. They are confident. Jere nai tanga digi one stagnation. Nama volume na bona ye tanga de stagnation de uduma mara na bolu barani neme share so arere madode mbirisi ankai na ngoluankai na omo ngode sinyarisho a omo na mbali kinoto ngare nchala nai amage jeshi wa umundiga wa mwiko sio mjo kwa gali anyi ningajo yini rashala you know if you collect yourself, call yourself a meeting, you concentrate ngoluankai as nigire nanga yanga dala ngai ya passion ni ngorunya ni wanya kai njala ni wanya kai lo then you proceed ore obolige kula la par de ngolo kai na jogi la nyak ore kumona garanyare sedinano ore la garanyare sedinano na ngara ine yanki yangi kage dia balo itu ko do ya kana na altasat bishop Mele tiaba lone langai kama kololo so tiaba lolo langai oli de ruar ne bo na lolo song ya kaga ina de kololo langai pok na la nyara ta meso jare ni entimo ngwer me ora na kata na ndo sab na rila na kwele kai ra me poke to no to judge ndo ra diffuse pa do li de YouTube pa subscribe pa laki my friend tenilo laini yake nigirigi no righteousness nena binjobe ne niyu nedo nyalongani yankorona ate erani album ne ngayera nyaki binjobe na lolero ya mtakari banki erishana na jeji vizuri cha jiusa kibaya cha jitembesa ni kama unajitembesa yani nigako yenkai ni ngop
amu teneninye ile sinkolio audio kejo iltung'anak oiposonaki kake tenikimanikini ijo oshi tani represent kaomon ake ajo mataa duo lenkai ore amu ore apa tenkata ang nemeetai secular ore apa secular nikiata yiok naa enapa naji indo iyo napake kake ore taata neewuo etushule netaa taata kigira compromise metaa telonching olairukoni pii olalajawuo naa kishori sininye ele loorastani oudo mintira kisininye misuajo lenye ata nemenkai naa pulpit my friend kaina jana laranyak ndifai na dikon meetai katikati loonyor enkai ata duo amu kayiolo ajo kaibar kumok kejifanya you are holier than Jesus whatever you'll call me kaya kaina jana nanu araki ore ake piiro le gospel totona duo maiteng'ena yie kukaa kimungu ore endaishoto paa ninye iyieu talaari nkatika pipi ntaranya endalo naitaranyi shomo pibaa peemikipeji ninye pesho ama nilenkima pesho miduo nilenkima itaasa nkuti torrok so einajo naa laranyak kulo loorany gospel mataa duo lenkai maishopota aitobiraki mincho ki-exploit siasani you know mincho milep sio mpaka nilo upside mikitosokini efirimbi metaa jime etii nkanisani mikintoomona mikitii embaasha siji maita nanu ewueji nemetii hoteli you know keji enkai adumu nilepie koon otusulari just be yourself taa keon taibaikinoyu ata ihiita enaa enkima metaa ekimpoti teng'ambo teibaikinoyu te kanisa elatia sacrifice akule wuejitin nishomo ata meeta oltung'ani enkidimata nikindim ayaunye woi nanyor ena piris niata woi kake meidisi ake naa kirrokirro vyombo shomo ake iyie shomo temayiana naa kayiolo ajo ore apa ewueji nikiyai tenkai nekintabayaki amu yiolo oshi ena nikiasita naa proposal kelo nye nikincho enkai volume 1 ni hit nikilaki kake ore taa 2026 idua amu etodua olathirini ajo he can't trust you with another level kintrust apa enkai iji kintrust enkai neeku orkiti celebrity neeku ntoyierikito nimbonze nilaikaja my friend mibiko I'm sorry to say meeta nilo yama iya amu ikinepu ake nanu enewueji amelani nikitandiata at least nakiti duo nanu piris nanu nakiti experience kaidim atiaki just be yourself be simple notoltau sidai nchoo poking'ae kibaiki shomo kanisa kiti shomo esapuk shomo enaata embaasha shomo enemeeta najo sinye kulo kulikae oitomo laranyak ata lelo laijo ming'oru iropiyiani nemi-exploit entamayian amu nkera ang you know enepuoi launching matamayian olanyani pii aitobiraki tenaa kewuara orperere lino ata neme popular nchoo dii tikit nincho enkitoki naa sinye nkera enye nameyamisho irkulikae ore tukumoki emisudo onkituak teneyamishe eyiatakini orbete lino ya iltung'anak soma lebo tenekiyamaki tia iltung'anak soma lebo mimi ni mtu wa watu amu ore nkulie rishata nintae inyoo pitum why do you kanyioo dii piyieu nisudo ina siai idol ajo miwang' naa so if you are family man naa ekiret ake enkai teneton eitu kiyami basi mipik alebo peitu naa sinye oltung'ani naa nejia sinye ng'una ninye ilewa naa kayieu najo anyor ntae metamayiana ntae enkai maichora olaini lenkai aitobiraki peekiponiki enkai empiris naa hii sinajo naa laranyak pookin kaitoomon ntae tarehe 10 mwezi wa Disemba tarehe 10 Disemba 2023 aata osirua sapuk oleng toloika lagira ashipakino ilarin 20 lenkisiayiare eranyare amu eiterua apa 2 aitoomon laranyak pookin te kaunti e Kajiado Narok Samburu olotii Tanzania oltung'anak lenkai oibung'a nanu enkai nainoolong ore inoolong naa ikiponu sintae aamayian nikishipakino naa amu ebaiki nemaidim aisilika ajo ekiponu pooki matamayianaki alaaya aishofeya aikaja ore inoolong naa celebration ake kiponu ntae aaku emayianata tenanu nemelaranyak ake opooking'ae loing'orita late emayianata tenkishui enye telelo arin pookin tapasali karibu oloika usiete emayianata tenanu enaa enata emayianata teyie telelo arin pookin aja ashe oleng. Ashe oleng. Wow, what a powerful testimony. Shakenisho ina kitok keeta esafari naimi yiolo ajo etii oltung'ani laa keyieu akenye neinyototo netum orbrother enkisho napursiang'unye epa irmaasai enkisho naeng'iyeng'unye ainosa nanu shida enkerai ai ore pee papa ore eton eitu eya amu yiyio naituruko neeku aiperra ntutuny aamata apa namuka mpaka neeku te usi eshimbi are enoshi usi
nagol eshimpi ontare na midun tenkaina ninye na aripieki ntutu oltasat actually ore paalo sukul peyar empira maisho nanu namuka na kaure enkayo amu tanaipoita nakejo ICU ore ena na mushari derek I'm telling you I know nanu shida ore paipangu jo shida naipangu kake kiawia empiri sankai kanya na show le ngela mayena thank you for your show may the Lord bless you expand you ngumo wala aruna kumolangai haiza na show thank you so much. Wow, na karibuni oleng ina launching Bishop Emmanuel Ole Mereu atayiolo ajo ole mayianata tenkishui ino neeku ore kira Mary Supetcho kigira aitomoniyie katukul inewueji teneyieu enkai nekibaya siokine pee kipuo apuo mayianata tenkishui Bishop. Nagira ajo ashe oleng itotona aing'or Mary Supetcho duake pee kinteru Bishop otene agira ake ajoki subscribe to my YouTube channel tine tiabori naa kayiolo ajo keeku ire mayianata tenkishui ai. Ore naata kiata almost 5,300 subscribers naa pailong ake kinterutua neeku tuendelea tuko mahali mbaya mikite ewueji torrono kigira ake aile pole peetum iltung'anak atayiolo ajo keetai dii enkai nadumu keetai dii enkai nemerikino oltung'ani ore ake piiton tiatua enkai ore ake piiton aisilig olaitoriani mijalisho orpurkel ligira aimaa ore ake yie naishaa nias naa peeminyorraa tiatua orpurkel enapa irkulie Israeli letu ebaya Kanaan neye ninche torpurkel minyorraa ake aye torpurkel amu ore torpurkel naa ketii osina ketii ngolikinot ketii ayekeny kake ore ake piiyanyu enkata Enkai metabau ake enkata Enkai inji nikijut Enkai irkiyo nikijut Enkai ilo sina pookin nirikino pooki toki neeku agira ake ajoki ting'iria ore kulo bishopi pookin laayaka naa keeta ntokitin naimaitie step by yani kegira ake aim egira Enkai aitubulu mpaka nilotu ajo kai naaku ena bishop kai naitabaiki Enkai ewueji netabaua Bishop damu sii ajo ore enkai toki naita ninche dukuya naa enkomono naa teniton tiatua Enkai agira ayieu erishata sidai namayiana kaaji Mary Supet eneleshao aka nayau sii. Mereu Show, inspiring lives.